someone who's charged with money laundering, Honorable member, bribery, torture, honorable member, stealing a crime, laundering money. Go araba dipotso ga Mopresidente go simolotse ka dikgogakgogano jaaka Bapalamente ba EFF ba ne ba emisa mmusa kgotla kgapetsa ba ne ba laelwa go tswa kwa palamenteng le fa bangwe ba ne ba tshwanelwa ke go gogakakiwa le go ragakakiwa ba go eleditse tsamaiso ya Palamente e ne ya emisiwa mme digolo tsa makoko a farologaneng di ne tsa kopana go sekaseka kgatelopele. I now suspend the business of the House. Moraga gore maemo a ritibale Mopresidente o ne a kgona go araba dipotso o tsibogetse morero o tsositseng dipuo ka nako ya puo ya tekanyetsokabo ya kantoro ya gagwe jana. The robbery that took place at my farm in 2020 is a subject of criminal complaint, and the law must be allowed to take its course. In other words, due process must be followed. The council and suggestions that have been made raises points that indeed I should consider in the face of the advice I have that I should not be responding to speculation, conjecture, allegations, or even so-called revelations. Ramaphosa a re tsamaiso ya gagwe e tsetse kwa setlhoeng ditlhabololo tsa motlakase go rarabolla dikgwetlo tse di ka ga motlakase. Security of energy supply has had a direct material impact on domestic and international investor confidence, which in turn leads to a favorable business environment that creates more jobs. That is why supporting the process of structural reform in the energy sector has been one of our most overriding priorities in the presidency. Mopresidente o boleletse Phalaphala tsamaiso ya gagwe e buseditse serodumo sa ditheo tsa puso tse di jaaka tsa ditirelo tsa lekgetho le bothati jwa bosekisi.